Ben Laden to je njihov čovjek. A ne tad, do dan danas. A ako pratite dosta različite sukobe u zapadu. Na primjer, u jedno vrijeme je Nemačka obavještajna služba, preko novina, optužila Amerikanci da oni onemogućavali Nemci da uhvati Bin Laden u Afganistanu. Prije godinu dana, ako se sjećate, bilo je vest da je irački snaga uhvatili Az-Zarqawi, međutim, to obično nisu ga prepoznali, pa pustili ga na slobodu. Pa dajte sad, ajde da budemo malo pametni, ne mnogo, je li moguće? Drugi rečima, ovi ljudi koji radi za njih kada treba i kako treba. To ne znači da oni njihov borci, koji je zbog drugi ideali ili uverenja da su američke. Ne! Oni stvorili taj struktura vodeći. I onda smjeravaju njih prema njihov cilju. I tu je postala tako jasno, ovo poslednji primjer, bre neki dan, imam ovdje sad, nije potrebno, Blic, koji niko ne može da tu je antiamerički list, objavio da na zapad ima jedna afera. Da je Amerikanci švercovali oružje 200.000 Klašnikova iz Bosne u Iraku. Šta to znači? Šta to znači? Ajde, da budemo ovako obično, ne želim da govorim teoriju. Ja inače ne vjerujem u teorije zavjera. Nema teorije zavjera. Ima zavjera, jer to je interes. Svaki pravi svoje interese, planove za svoj interes. Sad, za vas to je zavjera, za mene to je moj interes. Prema tome to ne postoje. To je samo da bi javne mene okrenuli u drugi voda. Da bi vidio što je lakše i jednostavno brime odarac. Koje sad, evo sad ja bih 100 pitanja da vas pitam, a vremenski smo ograničeni. Koja je najveća opasnost za novi svjetski poredak? Normalno antiglobalistički pokret. Međutim, žalosno je, taj pokret prvo nije ujedinjen, nije organizovan kako jeste, a veoma zanimljivo to je. Na primjer, šta je sad simbol borbe protiv antiglobalizam? To je Palestina, recimo, Irak, ne znam kako oko Iran, isto trebalo bi Balkan, pogotovo Srbija. Međutim, tu uopšte nema organizovani antiglobalistički pokret. To je nevjerovatno, kad vidite. Antiglobalistički pokret najorganizovaniji oni zemalja koji je toliko manje ugroženi od taj globalizam. Zašto? Na primjer, uzmemo u Italiju, recimo. Uzmemo Engleska. Uzmemo drugi zemalja koji uopšte nemaju, na primjer Švedska, dobro, Latinska Amerika, to je već druga priča, to ćemo da pričamo drugo. Prema tome, zašto to oni to radi? Zato što on je blaši snaga organizacija rada. Mi možemo da pričamo šta hoćemo. Da budemo kao opozicija taj novi svjetski poredak. Da pričamo, ali nemoj slučajno da budete organizovani. Jel, organizacija to je za njih veoma opasna stvar. Znači, to je naš oružje da menjamo taj njihov izmišljeni svijet. Jel, da se razumemo jednu stvar, pa ću sad tim završiti. Šta je globalizam? Sad je počelo manje i manje da pričamo. Jedno vrijeme, ako se ćete, to je naš ideal, naš budućnost. Granica, kao što ste rekli, granica bez, odnosno svijet bez granica. Pa to nije tačno. Globalizam, ono da mislimo, da radimo, da živimo, kako oni tu želi. Čak, to je okupacija na, kao onaj film, okupacija 20 slika, ovo svi slikamo. Okupacija ekonomija. I ne samo proizvodnja, nego i distribucija, kulturna okupacija, medijska okupacija, vojna okupacija, privredna okupacija. Nema nijedan vid koji nije okupiran. Vidite ovdje, dođi da ti kažeš, moraš da daš tvoje dete da uči to, a ne to. Bez obzira što, na primjer, to je nacionalna kultura, istorija, ne. Oni znaju tvoja istorija i moja istorija više nego ja koji je, na primjer, iz ovoj zemlje ili ona zemlja ili ti, a on koji nikad nije imao vojma sa tim, gdje svi statistika kaže da su oni najglupije, u njihov školski program nismo to mislili, nismo ne izmišljali, nego baš... Mi smo bili na listi najglupljih Srbi. Ne, taj list koji je poručen, ali je to ozbiljna studija koju su pravili, na primjer, američki intelektualci, to je najglupio u smislu, ne glubo, nego veoma ograničeno po svojoj struktura. Oni super radi u tehnologije, na primjer, ili ovo ili ono. Međutim, ako čovjek nije opširan, onda ne može da bude pametan i normalan. Recite mi, gospodine Migati,
Ko su, su bivši komunisti postali globalisti? Ili... Ne. To je slika koja je podeljena. To je, na primjer, veliki dio koji je komunisti koji su bili... Antiglobalisti se dele, da. Ne, komunisti koji su bili na vlast, oni su postali globalisti. A komunisti koji su bili opozicija, oni postali antiglobalisti. Međutim, ima jedan dio, apsurd, koji je postao sluga globalisti, odnosno Amerika. Ovo dajem konkretno primjer. Svi smo čuli ako je Iraka okupacija, sad nam ovakav, onakav urede je. Komunisti, irački komunisti, ušli u Iraku na američke tenkovi. Posle toga, Amerikanci insistirali da oni učestvuju na vlast. Dođe na vlast, učestvuju u vlade i to. Znači, Amerikanci guraju iračke komuniste u vlasti. Šta to znači? Ajde, objasnite mi to europski, ja mislim, ne razumem, možda sam ja toliko glup, a oni su pametni, šta to znači, kako? Da, i kod nas se dešavalo da su komunisti postali preko noći mundijalisti, zagovornici globalizma. I kao što postoje komunisti koji nisu, hoću kažem da je taj antiglobalistički pokret podeljen na neku desnicu, na... Nema to. Ne, nema. Na nivou sveta, da, na nivou sveta više očigledno da postoji levica, desnica. Šta je sad svijet, naš svijet? Ovdje dosta zamajavaju ljudi i neko kaže to je socijalna prava, to je levica, nije tačno. Socijalna prava to je teže čovječanstvo od početka svijeta do danas. Međutim, sad šta je naš borba? Ne između levica i desnica i centar, nema, ne postoji. Jer Amerikanci imaju svoje levice, imaju svoje desnice, imaju svoj centar. A ovo vam primjer, u Srbiji. Demokratska stranka je član socijalne internacionalne. DSS član liberalisti. Sve ostalo sad, oni imaju, a nema razlike između njih u odnosu prema Amerikanci i nacionalnoj Britaniji. Ovo najapsurdnije danas koje sam čuo, koje ne mogu da razumijem, da je vlada Srbija traži da počne odmah, recimo, razgovor ako konačni statut Kosova, makar konačni statut Kosova, rezolucija 1244 već odredila da je ovo sastav Srbije, samo te treba da vidimo kako, oni ne. I sad on je predložio, ukoliko u 2 puta ne može da dogovori, gospodin Ahtisari, koji znamo koji je on, šta je on, da odlučuje statut Kosova. Mislim, ajde objasnite mene šta to znači. Da, gospodari sveta. Sad, kada se dešava sve u Južnoj Americi što se dešava, Južna Amerika je bila, mislim, neotuđivi deo interesa američkih država, praktično tamo niko ne imao nikakav upliv osim njih. I znamo što se desilo u Venecueli, pa Bolivija, pa Čile. Da li, i svi su izgledi da će se taj trend, da kažem, antiglobalizma tamo nastaviti, uvedene su sankcije i tako dalje. Da li mislite da sad zapravo meta interesovanja politike, zvanične politike SAD jeste Bliski istok i Balkan i da li bi u nekoj varijanti zapravo Kosovo trebalo da bude Kolumbija? Vidite ovako. Mi znamo, nažalost, tragična istorija Latinske Amerike. Amerikanci to smatrali kao njihov dvorišta, odnosno drtvo, kuću koju niko nije smio da tamo pojavi. Tamo su stvorili i diktatorski režimi i takozvani demokratski. I sve moguće tamo samo da bude u njihov interes. Međutim, to je narod strbo dok nije došao do kraja strpljenja i desilo što je desilo. Zašto, na primjer, jedan je primjer, što sad modernog, da moramo da budemo otvoreni na svijetu u Srbiji, da bi nama dali krediti, ovo, ono. Ima jedan primjer koji je Argentina imala. Jedan moj prijatelj koji je stručnjak to kaže. Glavnica duga Argentina, koju je uzela u svojoj istoriji, $600 miliona. A znate koliko je sad dug Argentina stiga? $120 milijarda. Da, dužničko ropstvo. Prema tome, oni nisu mogli više. Oni nisu. I onda počela ta serija koja nema povratak. Amerikanci su veoma svesni toga. I zato oni pokušavali. Zato sjećate se u Venezuela kako su pokušavali državni udar, scenario Čilija sa ono... Čavezu, da. I tako dalje, međutim, vidjeli da ne uspije, da je narod toliko, čak i vojska koju oni tamo kontrolisali, kao podržavali, oni izgleda počeli bolako, ali sigurno da digne ruke. Međutim, njihov strateški interes, njihov ekonomija ne može bez takozvani zlatne rude koje od njega povuče svi.
I zato su ušli prema Bliskom istoku i Balkanu.